خب که باشه در ساز کنیم چیمونه که خشروگا بزنیم همه کسا یک جایه انا سلام علیکم دوستا برادرها و هموطنای به نهایت دول قدر گرامی امیدوارم که همتون خوب و صحت انا سلامت هم باشه و هر یک انسانی که را میبینه کوشش کنه دوستای عزیزم درباره گویم پدیلیت کردن امروز یک موضوع است میخواستیم صحبت کنیم از این بابت گویم که یک برنامه نو میکنیم این هم باشه نامش سلام تاجیکستان یعنی که ما سلام میفرستانیم با تاجیکستان امروز همون نام گویم مونده کمتر در باره یک دو چیزی کمبودی تاجیکستان خواستیم صحبت کنیم اون چیزایی که شخصا در خانگی خودمان رو چشیده ایستاده است یعنی خانگی ما روبرو با همین حادثه ها شدن امروز میخوایم در این باره صحبت کنیم من امیدوار هستم دوستای عزیزم که شما هم دستگیری میکنین پدیلیت میکنین یعنی همون زور گفتن خطونا دریغ نمیدارین لایک و همون کامنت فکر نظرهای خطونا می نویسین ببینین دوستای عزیزم در تاجیکستان بگیم که کرونا ویروس گفتن تاجیکستان تو اون که چورابینیوشا نگذران تو اینکه مارشیروفکوشا نگذران یعنی تاجیکستانی چیزا اعتراف نکرد گفت که کرونا ویروس در ما وجود نداره خودی امام علی رحمان و خودی حکومت و تمام تندرستی و وزارت تندرستی همه اینا از این چیزا اتکاس کردن گفتن که این چیز در ما نیست ما ویروس نداریم این چیز دروغ است که در همون حالت که چندین انسان ها در ولایت سوق در دیگر جاها گویم که از دنیا گذشتن اولا که حضور میخوام همتون که ما در راه هم بعضن حالت ها افتاد میشه و بعضن حالت یکون شرایط دیگر میشه و از همتون معذرت میخوام این حادثه گویم که شخصا در خانگی خودی ما یعنی کودکای ما رو داده است کودکای ما در مکتب میروند حالتی در مکتب قراری نو قبول کرده است مکتب های تاجیکستان که تا یعنی با پولشگی شپینی میگن همون گرفتن اوکولی کرونا ویروس در کودکو اصلاوی همی بوده از قانون مکتب که از پدر و مادرت اگر هم اوکولی ویروس گرفتگی باشه کاغذ شبیار اگر که نیاری مکتب دا درس دا نمیدروی از اون جمله جیانی مرا هم ندرووردیان از اون جمله گویم که جیانی مرا در درس ندرووردیان گفتیان که چی را بیا پدر مادرت چی کردگی باشه همون را بگی بیا اوکول کردگی باشه جیانم گفته است که پدرم هم گذشتگی هست مادرم هم گذشتگی هست یعنی هر دش نیستن در دنیا ما اورا چخش پینیشون همون اوکولشون کاغذ شا بگیریم بیا برای شما گفته است که ای امت ای خالت ای امکیت ای مامت ای کدام باشه بیار میشه یعنی که این چی قانون است اصلا من مراجعت ما با همون حکومت خودکامه بی سوادی بی عقلی بی مفکوره بی تمدنی ساختار امام علی رحمان است که اصلا این اصلا چی است خودش که کودک برای مکتب در آمدن باید اوکولی مادر یا پدرش بگیره بیاید در حالتی که پدرش یا مادرش از دنیا گذشته باشه یا ای امش یا ای خالش یا ای باباش یا ای تقایش یا ای یگان کیشه بگیره بیا اصلا این چی قانون است من میخوام در همین قانون کمی از حکومت تاجیکستان که یک روشنی بدوزین که پدر مادر یا که امه خاله در مکتب در اوکول چی دخالت داره اصلا طلب من از حکومت این است که
шумо дастаточно дорен ҳамун уколе ки ба гадоӣ гирифта овардагитон ки тамоми мардуми тоҷикистона укол бигзаронед. яъне мардум бирава ба сари баланд бигӯяд биё мара укол бизан. шумо ҳамун қадар укол дорен, ҳамун дастаточно ки ҳамун мардум биёяв аз шумо укол бигиред. ҳамуна дорен шумо? албатта ки надорен. шумо ҳам боша якчанд дона аз Россия талбиден, чанд дона дига Европа талбиден. яъне ин ҳамун вайзеру пайзеротуна шумо ҳамаша талбиден. надорен хитон производит кардаги нестен ва корам кардаги нестен ва сартонам дар ин бора хароб кардаги нестен ва фикрам кардаги нестен. барои чӣ? барое ки шумо уверене буден ки дигар инсонҳо металбен, шумо да метия гадода. шумо ба гадоӣ меёрем ва имрӯз ҳамин гадоитона дар сари мардум, яъне ки ин хел нашид, ба кӯдако гузаштем ки через кӯдако падар модар ё ки намедонам дигари ора давид кунем ки пул кор кунем. пул медонем барои чӣ? барое ки тоҷикистон ана дастаточно ҳамун талабота надорад ва мардуми тоҷикистонам барое ки ин чиз пулакӣ аст намекунанд. ин чиз пулакӣ аст дар тоҷикистон намекунанд. якчанд одама бепул мекунанд, ҳамун хештабору корманду ягон мақомоту дигар чира пулакӣ мекунанд, дигар нест. яъне ки бубинед барои чӣ ин кора карда истодан. ман барои шумо каме равшантар медозам. барои он ки дар тоҷикистон ҳамун коғаз фурӯхта мешавад. агар ки ту намехоҳӣ бигирӣ, гӯем ки ё ки нест ҳамин чиз туда, барои очират бестӣ, хулас арзонтарин меғалтидагиш ки мерай пула метӣ ва ирам ҳукумати Раҳмонов ё худи Раҳмонов ё духтарони Раҳмонов ки айнан ба нами бизнес сар кор доранд, мисли права ва мисли дигар чиз барин, айнан ира медона ки мардуми тоҷикистони мо мерава мехара мемона, метаҳаму 200 сомон 300 сомон 100 сомон ҳамун метияв мехара мемона. дигар хичо овора карда намешина дар уҷа бигем ки кофта ва ма чӣ кор кунам, ай киҷо бигирам, очират бестам, 10 рӯз 20 рӯзу навбатам биёя баъд бирам укол кунам. яъне ин чиза намекунам мардуми тоҷикистони мо. ва аз ҳамин чиз суистифода бурда ҳукумати Раҳмон ва медона айза маблағ кор карда мешавад. чӣ кор карда истодан? мисли ҳамун либоси ягона кӯдакора, оне ки тира падару модарат агар ки ҳамун укол надошта боша, уколи ҳамин вирус, антивирус укол накарда боша, шумо дар мактаб надоред. представит кунед, шумо хитон тасаввур кунед чӣ зулмо сари миллат меёранд ино. дар ҳолате ки ман дар аврупо ҳастам, мисоли чиз нест дар инҷа. ман надидам ҳамин чиза ки через гӯдако давление биёранд ба падару модари вора. яъне ки гӯдако қатъи давление биёранд. ман манзарат мехоҳам боз як бори дига дар раҳ ҳастам, ҳар тараф ки мегарди офтоб аз ҳар тараф мемонад, барои ҳамун баъзан рӯшаниҳо меояд. ба ҳар ҳол ман гуфтам ки камбудиш қатъӣ ҳам боша, барои шумо яъне ин маълумота бирасонам ва дар ин маълумот шумо фикр назари хитона бинависед. ин чӣ зулм аст аслан? ин чӣ зулм аст барои мардуми Тоҷикистон? через фарзандҳо давление овардан болои сари падар, модар, гӯем ака, додар ёки дигар инсонҳо да мардума сарашда, миллата сарашда давление овардан через фарзандҳо. ӯ рӯз ҷияни мара дар дарс намонд, яъне ҳамин 2 рӯз пеш буд. ҷияни мара дар дарс намонд. ҳукумати Раҳмонов аслан мо аз худуд як бигем ки талаб дорем. намегум бирай истифо, барое ки инсоне ки худаш корша карда наметона, ӯ худаш бояд бирава истифо. дигар ҳоҷияти гуфтан нест. одаме ки мардак аст, одаме ки номус дора, вақте ки мебина натониста истодааст,
мерава зур намезана дар уҷа наместа леки ту барое ки даромад дори аз уҷа миллиардер шида истоди кажди авлодат ба дунё омадагиш миллиардер шида истодааст ҳоли налогам бардоштагӣ дар ин борам гап мезанем налоги запчаста бардошти ту даку фарқ надора ин мардум аз куҷо пул ёфта истодааст барои ту ки ин чиз интересават намекуна ин мардум чӣ кор мекуна аз куҷо меёва лиш ба ту бигирӣ халос проблемаи намидааст яъне ки барои намиам ту мурдата дохтай дар ҳамуҷа ку ба ҳамин қатлу зулму куштор дар ҳамуҷа истодагӣ дигар намедонам туда на номус мондааст на бовар ҳичи намондагӣ аст да туда аслан ҳичи мондагӣ нест ба ҳамеди пул гуфта ку намедонам шумо чӣ корода тайёр ҳастен да аслан барои пул гуфта ана ман мехоҳам аз ту фаҳмам ҳукумати Раҳмонов дар ҳамин вирус дар ҳамин чизе ки худат нест гуфта парадҳо гузарондӣ рақсҳо гузарондӣ чорабиниҳо гузарондӣ ҳамаи кора кардӣ то ҳамон вақта гуфтӣ ки вирус нест яъне худати давора кардӣ ки мода вирус нест ва имрӯз ин гихри чӣ аст аслан худаш ки кӯдакҳоро давлени меёрен ки то ки падару модарта уколша яъне ҳамон антивирус гирифтагиша биги биё чӣ аст аслан ки қонуна бировард дар куҷои конститутсия қонун закон фармон намедонам амр дар куҷош ҳамин чиз омадагӣ аст дар куҷо бугӯ амира чӣ ба ин чиза телевизорда эълон намекунен чӣ ба ин чиза намедонам официально эълон намекунен як муаллим як муаллима як директор давид мекунен ки ҳамин кора бикуна болои сари мардум то ки мардум бирава чӣ кор кунан аҷа бихаран ба шумора пул кор шава ҳозир ин чизам уже авиакассаҳои хичаки шудагӣ аст ин чизо мерай пуламети коғаза менависа фамилия номта печат мезана маҳ биги бира ту уже чӣ кардагӣ яъне антивирус гирифтагӣ 100% рафтан бигӣ то кай шумо сари мардуми камбағал бизнес мекунен то кай то куҷо ин чӣ нафс аст аслан ин нафси шумо чӣ нафс аст бовар кунед дар ҳамин инсон номус ёки инсоф ҳам набоша бисёр қиин будаст ҳамватанои азиз бисёр қиин будаст да вақте ки як дуздам дар як хона медрояд дуздида дузд аввал ҳамн хонадона мебинад чӣ шароит шаку ҳамин барзи дуздӣ ҳаст ёки нест як дузд олику мо мегем инаме паданалади дуздай мегем ку як хел вақт ҳамун дузд хонаи камбағала намедузда хонаи инсони нодора намедузда ҳамун дузд инсоф дора ҳамун дузд як хислати мардонагӣ дора ки як хонаи камбағала намедузда мега хай бечора надора чиша бидуздам не ки ин паданалад ин дуздои ошкор ку бовар кунен ку барои ё фарқ надоштаи ту камбағали боит нами нагли аждаҳор вори ку дуздида омадестан да ҳамин ғорат карда қонун закон қонун гуфта ғорат карда омадеста инаи мутобиқи қонун аст анаира бояд қонунӣ кунем духтари Эмомалӣ Раҳмон хитой лампочка овардааст ира қонунӣ кунен бояд болои сари мардумда мардум бояд ира чӣ кор кунад харидорӣ кунад коме ки лампочкаи сомон надора ура мо чӣ кор мекунем светоша мебирем ин қонун аст эконом бояд кунем бояд ин чиз экономични аст ана ки экономи мардуми тоҷика бибинед чӣ хел Эмомалӣ эконом мекунам ета дариҷа лампочкаи сомон 20 сомон 25 сомон арзиш дора ҳар ҳафта месӯза барое ки качество надора у лампочка лампочкаи СССР ки зард дар мегира расходаш зиёд аст гуфти Эмомалӣ Раҳмон 2 сомон аст яташа мемонӣ 2 сол ку намесӯза 3 сол ҳам неста
4 солам 5 солам места 2 сомонаи арзишиш. Эмомалӣ эконом карда истодааст. Куҷоро эконом карда истодааст намедонӣ. Я лампочкаи овардаги аст, дуруншта фосфор пур кардаги аст, дар мегира, пружин надора. ӯ муайян вақт дора, 2 ҳафта 3 ҳафта месӯзад, 2 ҳафта 3 ҳафта месӯзад. Ҳар моҳ 2 та 3 та лампочка алиш мекунӣ дар як хона. стоимости лампочкаш 25 сомон. Эмомалӣ эконом карда истодааст. И бахудо ку и паданалат ку ман намедонам охи и чӣ ҳаст аслан, и чӣ намуд ҳашарот аст ки дар Тоҷикистон ғалтидаги аст. И чӣ ҳашарот аст, ҳеҷ чиша намефаҳмем. дар набудаги газ шочиго оварда задагиай дар вилояти Суғд. дар набудаги газ нест толи газ, шочик бизанен газ мешавад. баъд даракша меёбем тахминаи духтари Эмомалӣ Раҳмон аз Хитой шочики газ гирифта овардааст. бояд ӯро чӣ кор кунад? фурӯшад. сари мардум набудаги шочики газда шочик фурӯхтагияд. арзишиш 200 сомонӣ. ҳамун вақт 200 сомонида шочик меовардӣ мезадӣ. нест газ. ҳама шочик бизана, баъд газ метем. гапа бибинед. газ куҷо шид? мепурсӣ. бачаи газ куҷо шид? кали газ задем ина 3 моҳ шид ждат дорем шочика зада. газ куҷо шид? ҳоли ҳама назадааст. ҳама бизана, баъд метем. ҳама зад ку гуфтан ки газ нест, Ӯзбекистон надодест мода газа. представит кунед и ҳашарот, чӣ хеле ҳашарот болои сари мардум омадагӣ аст. мефаҳме намира? и ҳоли шуморо дар кадом аҳвол овардагӣ аст. ҳеҷ кас ҷавоб наметада дар ин чиз. ҳеҷ кас ҷавобгӯ нест. ягон инсон ҷавобгӯ нест. Тоҷикистон ободай, Тоҷикистон тенҷай. Худоро шукр кунем ки на рақс кардестен, худоро шукр кунем ки киштор нашида истодааст, худоро шукр кунем, жалб накунем, шукронаи Эмомалӣ кунем, рақс кунем, бозӣ кунем, мешава боқиш ҳамаш. мефаҳмед дар сари шумо ин инсоно чӣ корҳо карда истодааст? шумо як бор дарк мекунед ҳамин чиза, як бор чувствовать мекунед ки чӣ аст ин чиз. мо талаб мекунем аз ин ҳукумати ҳашарот то ки отвечат кунанд аз куҷо ба кадом қонун, ки қонуна бировардагӣ аст ки дар мактаби кӯдак бояд ҳамон падару модара ҳамон антивирусаш дар кор аст. аз куҷо гирифтен ира? ки ҷавоби ира метаҳад? барои ҳамин шумо кӯдакҳоро телефоношона манъ карден дар мактаб бурдана, то ки ин чизҳоро сёмка накунанд, набироя? барои ҳамин шумо наворгириро манъ карден ки то ки ин чизҳои фалшивитон берун набироя. ҳамин хел аст. бовар кунед, намедонам ки ҳашаротҳо аслан кай буд мешава. кай мо доруи ҳашарота пайдо мекунем ки то ки занем ин ҳашаротҳоро нобуд кунем аз сари миллат. ҳакиша ман намедонам. иша ҳамун худи ҳамун мардум ба фикрам ки медонад ки кай ҳашаротҳоро мо метавонем ки нобуд кунем. бовар кунед, як сехи дузандагии Заид Саида гирифта духтари Эмомалӣ Раҳмон. сехи дузандагии Заид Саида гирифт. Эмомалӣ Раҳмон аз фардо қонун бировард ки дар мактаб бояд либоси ягона бошад. охирин кӯдакҳо якеш қиммат мепӯшанд, дигаре боша либосе надора, вай дарс намехона, шарм медора. кани результати илма баъди либоси ягона результати илма нишон бутен ку чанд қадар шид, чанд қа мо пеш рафтем. бена ки
چندین سال ما لباس یگانه خطی مکتب میریم. کودک‌ها از یکدیگری شرم نمیکنن، میشینن خشرو میخونن از یک جایگی. بیاین که رزولتات علم نشون بتین چی شید؟ رزولتات علم همون نول است، همون نول. برعکس با مینوس پیدا شد، مینوس نول شد رزولتات علم. هیچ نیست. برای چی؟ برای که در ما علم نیست. خودش در ما تاجیکستان علم نیست. اولین سبب چی است؟ سببی که حرفی که ما داریم با یگان چیز نیست. نیست علم. در کنی چه روسی یک حلقه زده جه کردگیم، هیچ که را خونده نمیتونه و با الفابیتوی ما یگان چیزی لازمی نوشته شدگی نیست. نیست هیچ چیز. پرابلم سر ای است. اگر ما لاتینی میبدیم، اگر مثل ازبکستان و مثل دیگر دولت، امروز قزاقستان گفت که من لاتینی میگذارم. برای چی؟ برای که او حرفایی که ما داریم و ساخته شده حرفای ما نیست در اوج علم. و من کلان میشوم، قهرمان میشوم، در دیار خودم پاسبان میشوم. نیست. هیچ که او را خونده نمیتونه. ما با او الفابیتی که ما داریم هیچ دیگه یافته نمیتونیم. با او الفابیت از یگان جا و هیچ خونده نمیتونیم. پرابلم علم در سر الفابیت ایستادگی است. علم رشد میتی باید الفابیت باشه. الفابیتی که از جهان را استفاده میبره. از این الفابیتات استفاده بری، خونده بتونی، نوشته بتونی، تو علم پیدا میکنی. یا لاتینی یا فارسی که ما داریم را فارسی خدمونه، یا نباشه لاتینی. میخواهی که علم باشه؟ برای علم اول الفابیت در کار است. در جایی که ما الفابیت نداریم میخیزیم سطح علم، سطح دانش. کدام سطح علم، کدام سطح دانش حرف میزنه؟ در الفابیتی نبوده. خیر روسی را در کنش حلقه زده هی کده. از کدام علم حرف میزنی؟ خواهی که اگر در تاجیکستان علم باشه، پس اول الفابیت تعلیش کن. میخوای سطح علم بالا روان، چوره الفابیت ببین. تو اگر که الفابیت نباشه، علم در تاجیکستان نمیروه و رشد هم نمیوه علم. برای علم رشد دادن باید الفابیت در کار است. ببینید او کی روسی را گرفته در پیشکش حلقه زده قیقده او را، با او هیچی یافته نمیتونی. نه در اینترنت می نویسی قدم قربان میبرویه، می نویسی شبنم سوریا میبرویه، می نویسی نه مگم بود میبرویه. نیست به غرض نمی 4 چیز در اینترنت. با او الفابیت هیچی یافته نمیتونی. هیچی یافته نمیتونی. از کدام علم تداوم میکنی؟ از کدام پیشروی تداوم میکنی؟ پرابلم را فهمیدیم. پرابلم در کجا است؟ امروز بالای سر همین بیچاره مظلوم مردم باز شپینی اوتا تبیور، شپینی اوچا تبیور. این بیچاره گودکا رو اوچش هم مردگه، اوتاش هم مردگه. شپینی کی را بگیره بیوه؟ شپینی موما تبیور. پریچوم از شپینی مومایی در اوتا؟ بیزنس است هموطنای عزیزم. بیزنس برای فروختن است. این همی کاغذ باید فروشن، ترا مجبور کنن. ترا اوه گودک ما رفتن نمیتونه، ای ما نمیگیریم شپینی، ای اونا جا فروخته است. میره میتی خوب 200 سومون میتی کاغذ شمیاری میتی. پرابلم نیست. هم هم خیلی اوچیرت دوزی باید بروان بخرانه 200 سومی بتن. امام رحمان باز همو سهمیه بریم پول کار کنن. خلاص بیغرض از پول کار کردن در اینجا یگان مقصد نیست. یگان مقصد وجود نداره در اینجا.
خودت دوا داشتی که نیست ویروس. پس نخرین آنتیویروس در کار است. در حالت نبودگی ویروس در آنتیویروس نخرین در کار است. امام علی رحمان نمیدونم شما تو کجا دیوانه هستین، نمیدونم تو کجا شما پسیخیچسکی نیپریت هستین. اینه خیلی حادثه ها از هموطنای عزیزم. انا وقتی که انسان این خیلی چیزا را میشنوه واقعا هم یک خپیستادن انسان بسیار بگیم که مشکل است. اگر کم ترک اما ناموس داشته باشی که دیگه خپیستادن نمیتونی. پریدلاگت میکنه، معلمه پریدلاگت کرده است، گفته است نیست خیلی چیز. مامم کمپیر است، پیر است، اون نمیتونه ویروس آنتی ویروس گرفته و بگیره میمبره میمونه، بو یه باره صغیره میمونیم. او تم نیست و چم نیست، مامم است در بالامون، دیگر نمیدونیم چی کار کنیم. کس خیلی نباشه خرید بخرن و خیلی کاغذ خریده بیایم میفروشه. گفته معلمه پریلگه داره که کاغذ میفروشه، بخرن هیچی نمیکنه. اگر که اوکل دا قوا نکنه زورش نرسه بخره. بتا 200 سومون 300 سومون میتنشم کاغذ تا بیاری جا. مهم هم کاغذ ماده در کار است. نمیدونم کاغذ رو او چاد میبری میزنی شوخی. چی کار میکنی کاغذ یک کسا آنتی ویروس یک کسا گرفته است یا که نگرفته است؟ میفهمی نمیره. واقعا هم خیلی ما و شما در یک ظلم خودمون بردیم، تقیدیم، هم خیلی زدیم در همون ظلم. این هم به روی بیناموسی ما و شما بود، در روی خاموشی ما و شما بود که ما و شما خاموش بدیم. واقعا هم خاموش بدیم ما و شما. اگر که ما و شما خاموش نمی بدیم ما توی روز آمده نمی زدیم. به هر حال دوستای عزیزم، هموطنای بینهایت گرامی و اولی قدرم، اگر که یگون چیزی پست بلند باشه معذرت، نه که هر سخنی ما برای وطن است، برای رشد وطن است، نه برای نابودی وطن. ما خیانتکار نیستیم. خیانتکار امام علی رحمان است که اینه خیانت ها را سر ملت کرده ایستاده است، اینه مجبوری ها را سر ملت کرده ایستاده است. کمی پیش میگم که نیست ویروس، در ما نیست ویروس، یک گروه قنچق گله را میبرورد ما ویروس نداریم، رقص میکردن در کوچه در حالت که از ویروس آدما میمردن. ما نداریم ویروس، ما رقص داریم، ما استقلالیت داریم، ما نوروزی داریم، ما دیگر داریم. میبرمانه رقص میکردن، ویروس ها پریزنواد نمیکردن. امروز باز از همون خلق آنتی ویروس طلب دارن. کاغذ شبیه بیا همون آنتی ویروس هم امام علی رحمان طلبیده وردگی است. شتوچنی در همون 10 میلیون اهالی شتوچنی طلبیده وردگی است. اون نمیرسه همه ده. او را 3 چیز دادن در کار است، یکم و دیم و سیم. ولی یکمش کاغذ شمی بری بعد میگه که دیمش گرفتگی، کاغذ دیمش کنی. کاغذ دیمش میخری در 200 سومون 300 سومون میبری میتیش و میگه سیمش کنی. بعد سیمش بعد میگه چورمش هم میبروی به نزدیکی چورمش هم ولی نبروماده است. خشم کاغذش گرفته بیاین که شتو گرفتگیه ببرویم دیگر ما اینجا نوشته میمونیم کاغذش. ببریم با 200 سومی 300 سومی نبودگی چیزا با چورمش بخریم بگیریم بیاین. اینه ای از شرمندگی هموطنای عزیز، اینه ای شرمندگی، اینه ای ظلم است، اینه ای از خاموشی ما و شما اینه ایجا برد رسون. دوستای عزیزم، روز دوشنبه برنامه می شود شلو که یعنی پگای دیگه ما کوشش میکنیم باز همراه شما در افیر باشیم، صحبت کنیم یک دیگر قطعی. موضوع خروسکشی و مکیون پروری است. کنکریت خروس کشتن، مکیون پرورش کردن. برای چی؟ برای که
ماکیان هر وقت تخم آورده میسته خروس قطقطی زیادی میکنه تخم نمیاره لیش نیست برای همون خروس کشی و ماکیان پروری است خودتون فهمیدین یعنی در کدام موضوع صحبت میکنیم شلو که روز دوشنبه ما و شما صحبت میکنیم و کوشش کنین هموطنای عزیزم این نوارا پدیلیت کنین ببینین گوش کنین ناموس کنین کنسا کنسوف کم ترکت بخیزین طلب کردن یاد بگیریم گپ زدن یاد بگیرین اگر ما و شما گپ نزنیم این حکومت کو این خیلی کارو را کردن میگیره بالای سر ما و شما من بازم میگم که لامپچکای سامان آورد در همه جا سیخوش روز کرد دختر اموال رحمان زکان برآورد که مجبوری کوچه و چسکوایی و گشته خونه به خونه نگاه میکرد خونه که زرد در میگیره خونه که سفیدتر زرد در میگرفتگی را شترف کردن در اومده ما شترف داریم ایو لامپچکا برای که ما استفاده نبردیم شترف داریم ایو لامپچکا ما شترف سپردگی کاغذ داریم خونه دا برای که ما لامپچکای موماری را نخریدیم لامپچکای سامان نخریدیم شوچ که گاز آورد در نبدگی گاز 200 سامان وقت پول بود مجبور فروخت سر ملت در 200 سامانی همه خانه‌های از ولایت سوق برین شوچ کش نوای تو امروزه یک لوت تو خوردگی نیست شوچ که گاز همه خانه‌ها دست نیکی گاز نیست زید سعیدفا زواد شکشید گرفت سیخی دوزندگیشه امواری رحمان قانون برآورد که گودکاتون دا ایامی کاستوم بروکی نمی یگانه میخرین یک خیل باید باشه میدونین چی است یعنی عزیزمو گوشه قاق کنه تلقان کنه امواری قانون میبراره که نمی تلقانه میخرین شما با مطابق قانون کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تلقان گی عزیزمو باید بخرن مردم میفهمه نمیره شما چی است نخری جریمت میکنن ما اینه سیتواسیا دومده زدگیه اینه باید پیش راش ما و شما بگیریم اینه باید ما بخیزیم بگیم که تو کی تو کی قانون میبراری با سر ما را قانون ما قبول میکنیم ما خلق آواز نمیمونیم خلق قبول میکنیم این قانون قانون اگر ما در حیاتمون مهم باشه ما را قبول میکنیم او یکی نه که تو باغ تای گردن رنگ ترمق بقواری کشال بخیزی بگوی که قانونای لامپشکا بخرین قانونای کاستوم بروک بخرین قانونای شاچیک بچسبونین قانونای نیره کنین قانونای برین که امروز کاغذی آنتی ویروس بیارین ای تو چوتونه در مکتبو یکمشه دیمشه سیمشه ولی سیمش در تاجیکستان ولی گدای کرده نبردین یکی سیمش هم کاغذش بگیرین بیین هر یک کاغذش 200-300 سومونی سمتره منطقهش خریداری میکنی قضاوت در دست شما است هموطنای عزیزم باید شما قضاوت کنید ما نه ما قضاوت کردگیمونو به شما رسوندیم با طریق اینمی چیز اینترنتی ما امیدوارم که شما هم فکر نظرتون در زیر کامنت می نویسین و هستن کدامی که خودشه مرغ احساس میکنه فقط دخاد میاره با امام علی رحمانه او خاموش است کدامی که خودشه خروز احساس میکنه که او مبرویا گپ شگپ میزنه برای که او خروز است وظیفه خروز هم انامو قدر مرغ را حمایه کردن است یک دونه خروز 200-300 مرغ ای خروز بیگانه حمایه کردن است اگر کدامی که خروزین پس ببروین قط کنین گپ زنین نکن ببروین حمایه کنین زناتونه حمایه کنین فرزنداتونه حمایه کنین دختراتونه زنده و سلامت باشین هموطنای عزیزم پست بلند باشه حمد اوزر راست گفتم بگم تونده هموطنای عزیز قهرم کده که در تاجیکستان نیستم نباشم میرفتم کو اون معلمه را کو در اون کابینتش میدر آوردم میدونستم خودم چی کارش کنم خیلی معلمه ای که تره بود میکنه و گوده که نمیمونه مکتب در آمدنی تا که
коғази чӣ биёр, антивируси уколкадагии оилатагӣ биёр. Яке афсус ки гуфти ҳамун гапҳо дар чӣ дар дур. Яке ба ҳар ҳол ман кӯшиш мекунам ба он муаллима гап занам. Оли ман гуфтагим хонагиҳомона бара дар ҳамун муаллима телефона занг бизанам, рабте ман қатъи муаллима гап занам. Муаллима ҳуҷҷат нишон натаку, баъд ман муаллимаро худ медонам чӣ кор кунам. Ва то ҳамин рӯза нарава нараса ки то ки мо бигирем аз инҷа муаллимотона изнасиҳат кунем, ҳукумат бихезен бирен мактабода талабора пурсон кунен, муаллимаро пайдо кунен, у муаллима директора ки аст, аз киҷо гирифти қонуна ки боиси шармандагии пешвотон шида истодааст, бибироем бирем навра наказат кунем ки бигӯянд ки ӯ ай пеши худаш ин кора кард. Ман медонам ин пеши худаш нест, ин фармоиш аст. Лекин ба ҳар ҳол барои сафед кардани пешвотон бихезем пеши раиро бигирем. боқӣ саломат сарбаланд хонобод бошен. ҳамватанои азиз, ҳаматона I love you. ман ҳар коре мекунам барои ватанам мекунам, барои ояндаи ватанам мекунам. ман марғ нестам хомӯш бестам, ман хурузе ҳастам ки ҳама вақт наъра зада местам. худо нигаҳбонтон.